Tugi-tugi na ang sudli-sudli. Mani, nga ako puti-puti. Murmura yan. Wah, hindi ka sakit. Sana ka lang ka wala. Sige. Distancing. Oy, social distancing. Apa yang jadi agaknya mana? Ay, polisi ayun natin yung request dito yan. Parang ini mga request na natin. Mahilig sila linagdag ka. Ayan. Talagang isa ka naman na ha. Wala, sige. Nakalimutan na niya. Ano ba yun?
Yan, madali lang mapayak yan. Yung nakakayak daw. Ate, nakakayak daw. Yung nakakayak. Huwag ka nakakayak. Nakapoy. Yang ano? Nakapoy. Gusto nila yung nakakayak. Hello, Ate Beng. Hello, Ate Beng. Pinagimas mama. Awal titik Jadi kanta. lagi Jadi ako request ni Manong, kantay na pala yung bapa niya. Hi, guys. Salamat naman.